Wini Jun ni som pakwa kumsang ni som ni pali nilai ni ani a inzawain chibaile vekule. Health Minister Pirin Pui Thu Soyin Village Council te barakhaih VC Tram ti toitumna aumem. All Mizoram VC Association AMVCA chuan Jun ni rukum sang ni som ni palia Southern Headquarters ZPM lunglei chuin khoma Health Minister Thu Soi media lama alandanin VC ten sarkar an thopui thadu lowanga VC Tram po toyani mai thei thulo langtel tamai khan min barakhaih takzitani anti AMVCA te chuan VC te hi India ramro pui tak democracy lungphum poi mo tak pathum central state le local government zinga pakhat democracy grassroots anloti hial tol chung sarkar Dalusai Hills District Village Council Act 1953 manga rural tura mi puiten kumnga tana an than chwa te kan ni a he danin thunei na min pek tele central state sarkarin program and policy sanga agency tana min man na kunga thataka tho hi kan duty VC tana thlan kan ni chanani kan duty ti hlotlin na kunga mani na po thokman lek lawa khotang le ramta na kan buai ve laya hetiang thu kan thretamai hi makan ti in min thong tak zitani kan health minister in sarkar thopui du lo VC ti te hi khoi VC nge nia engkong in nge an lo thopui du lo ti hi min shil turin kan nge na AMVC e anga loin zila thataka sarkar thopui tura loin fui tharle hi kanin pe rengani ti hi min lo sha sakse kan du ni anti AMVCA chuan Village Council Tram hi Panchayati Raj System Central Sarkarin Asiam Zozuin kumnga tram turati ani a State Sarkar hiana du chuan a pottoin a pot sei thengei mai mase chan thatak ne ti turnia kan ngaya Village Council din tirata COVID-19 wanga thlanga chung MNF Ministry in an po sei ba kha VC Tram kallai ti danglam hi Sarkar kal to tenan lati ngai lo ni in kan sia a chanbul bal soitur tak shisi lawa VC ten min thopui thadu lo ti chuan lam mai maya mi puiten du taka an thlan ve tho VC te Tram po toy saktum ni om taka ngai thei tholo langta hi thalo kan ti hlea Village Council za omna ti borbana le democracy Pawngsualnaah anga kan ngai tlatani sarkarin min thopui du phot chuan kanin hong zo kani ti hi All Mizoram VC Association angin kan han puang ani e antibok Serchip Sazuar ten thuchwa siam Serchip Sazuar Association chuan thuchwa siamin tun lain Serchip le ache vela vokpur shi ASF aleng mek ti tarlangin he vokpur shi leng laka Serchip khopui ahim theina tan theang tokin ma kan lave a kan member te po magistrate thupek zoma khodanga tanga vokla lut lo turle vokrisel chautal turle zwar turin kanin ngena kanin ngen na po alhotling lein kan chiani anti voksathiang lim chau mi puite ne na shala zwar tura ma anlak mek lai hian tenzola tangin voksa ron thon lo lak lo om thinia ancha thutar langin Serchip Sazuar Association chuan hei poi kan ti in sarkar thupek bo chia a khodanga tanga voksa ron thon lo le lak lu hi om to lo se kan du hlea hetianga sarkar thupek bo chia a khodanga tanga voksa lalut thon lo thin te hi ti to lo turin kan nge na ni ti in ati luite shiat anni chuan thunei to ti hena shiat tir anni tur thuan tarlang Council of Minister an thukhom Nimin ni som pariat tharuk kumsang ni somni pali chhon khan Chief Minister Pulal du Omahavin Cabinet Room Council of Minister an thukhom Council of Minister meeting a hian agenda som paruk omin Information and Public Relation Department chuan agenda an pomzinga tel pakwa an tarlanga chungte chu thunei to ten puangzar tora anti chinani bengwarna thudon danin agenda pakwa bak po hi pom an nei nge yashatani a meeting minute a chwa ma chuan tlangzar an phal lo thung Council of Minister in an pomte pakhatna proposal for the Mizoram Prisons and Correctional Service Bill 2024 home Panhina Riverine Reserve Forest and Roadside Reserve Forest in the state of Mizoram EFNCC Pathumna proposal for implementation of construction of downstream distribution line for utilization of substation which is constructed under Northeastern Region Power System Improvement Project NERP-SIP scheme under Revamped Distribution Sector Scheme RDSS and PNE Palina
Proposal for Amendment of Government of Mizoram Allocation of Business Rules 2019 and Transactions of Business Rules 2014 to GAD Pangana. Introduction of the Mizoram Provisional Employee Savings Scheme 2024 Finance Parukna. Amendment of Sub-Rules 2 of Rules 95 of the Mizoram Public Procurement Rules 2020 Finance Pasarina. A proposal for in principle approval for outsourcing of Jordan Center, the Addiction and Rehabilitation Center Citron, SWTA WCD Pariatna, the draft Mizoram Stamp Payment of Duty by means of e-stamping rules 2024 LRNS Pakwana, proposal for implementation of electrification of balance unelectrified village habitation in Mizoram under revamped distribution sector scheme RDSS and PNE. Mexicap khaltuten kongtify martlang dung kong pui mo berin apaltlang mual mama leimin su mual mam paltlang tu Mexicap driver tang ralte chuan khwalzin le motor te himjok na tan nimin ni som paria tharuk kumsang ni somni pali thole ni khan ti faina an thoka sisong pickup association ten tui an choisak cyclone rimal siperin Mizoram ashut wanga thile ruwa thokin mual mam chunga leimin metarza somsari velje ta zaw chu PWD department malak na in khol manga thin faini ma se achunglama tanga leilo tale zela wangin ten faina tho asot lo hlea kongna lutuk wang hian motor le mishing tan po kongpui kala har sat pha hlea martlang dung khoshang changa Mexicap driver tangrual te chuan nimin khan leimin ten faina hi an thok ta ni natlanga hian mi za somsari vel an thok chuak ani. College zirtir tu qualified laute engtin Mizoram University Research Scholars Association try to chuan Mizoram Sarkar College sa zirtir tu anghet lawa thok casual and part time zinga mi somthum chu college sa zirtir na thok tura danin aphutang thiamna nei lo anni thu juni som pathum kumsang ni somni pali khan higher and technical education HTE minister Anshil Sarkar College sa zirtir tunghet lo zinga qualification at tingtok lo mi somthum anomek ti hi mursa shwai to ti hian RTI ek lo chana zona chana tanga anshia tani a Mizoram College zonga zirtir to qualified ngei da ani theinan mala turin HTE minister angen college sa zirtir to ni tur hian mithiam tak ni angaya UGC thuangin university le college sa zirtir to ni turin master degree 55% item lo an mu baka National Eligibility Test Net State Level Eligibility Test SLET le State Eligibility Test SCT zinga ainga mober paltlang ni angaya PhD nei tan net SLET paltlang kher angai lo thung mizo thalai te zinga PhD nei net SLET le SCT paltlang to te mitam takan oma chuti laya college zirtir to ni tora thiamna nei ngai nei kimlo zirtir na thok mi somthum lai anom hi azia lo hlea Mizoram zirna ti niamna ni theya thiamna sangjok nei tuma betrang tang te ril ro ti nwal to ni theibok college sa thok mek zinga thiamna nei ngaya tinglo mi somthum te hi part time casual an ni wangmain an qualification a sarkarin anam nolin angai na thiam tor anilo Mizoram zirna le mizo thalai tam takte malam hun shil theni a angeta thok an niamo anget lo thok an niamo zirlai te zirtir to an ni miawa wangin thiam na tlingei te chaulak tor an ni ang college zirtir to an thiam na a tinglo te hi sarkarin an na tanga achol tira tola choltiran ni chuan an mun ruak no kha po thulang tuna hian Mizoram College te an chol meka academic season thartan ma nge in thil diklo omi chin felni se zirtir tu qualify lo te choltirin athak tu tur qualify nge lak ni te se ASF wangin chalrang an buai African swine fever ASF wangin chalrang khwa an buai hlia vok thanem tak an thito zalen thu don danin champai district chunga om chalrang khwa hian chung ko za bor velin vok an vula voini thlengin vok somsari vela thito ASF chikai vok thi te phum tur lo fa roin an khodaya bul lo paina bula an phuma chung lo fa roi na tur te chu an khwa a vok volin tel khom tele an VC ten ro man na an siam thin ani Secret atau chhozel
Myanmar sipai ten run lei an bom chiat ngong kal zela Mizorama Myanmar bungrua awang chawa atau chomeka chungzinga chuan khochaka tanga secret lo lut v 4-star secret le adang te po atau hle to a talan to angin zon ni riat kumsang ni somni pali khan Myanmar sipai ten tahan khopui le zo khotharin sumdon ton na kong puya run le chu an bom chia ane zo khothar ko thang roi tu te soidanin Myanmar sipai ten tahan te dim le zo khotharin kara run lui chunga le do an bom chia ta wangin helai kong a hian bungro phutlang the ani lawa kong la jok falam lama takin bungro alo thleng to thona in alo thlen harawang le aphur mana to wangin ei chople in tolam chi te ba ka electronics bungro te chu amana sang hlea bungro man to zinga hian Mizoram twal chungmi te na anjuk tamber cigarette chi sang man te po to chaklea leiti chiata ni ma a vi cigarette cartoon khat cheng zali borvela dor kai ten an lak thei thin chu tona chuan cheng zaruk borvel atling to ane Scholarship diet sum teaching pen to boya ACB in an chui zo to District Institute of Educational Training diet scholarship sum teaching pen to boy chu lok aikta in chui tura arwat anti-corruption bureau ACB chuan an chui zo to thu boy chui na report charge sheet chu lok aikta in kota ngai tuatan sarkar ukil ne na apeto ani ACB in thu boy an chui na report chu lok aikta chuan January ni som pariat kumsang ni somni pani khan andonga shiat bel nei du ten nei te zotin ACB chuan January ni somni pali kumsang ni somni pani khan an changa February ni somni pathum kumsang ni somni pani khan thu boy chungai twani a full investigation ti turin March ni somthum kumsang ni somni pani khan order chua ani ACB chuan me ninga kumsang ni somni pani khan thu boy en ziak luta an chuina report chu October ni somni pasari kumsang ni somni pathum khan lok aikta an theluta lok aikta in charge sheet siam tura atiangin ACB chuan charge sheet chu January ni somni pali kumsang ni somni pali khan lok aikta hne na an thelutani chumi hnuwa lok aikta chuan kota ngai to turin charge sheet chu sarkar ukil hne na athona ko chuan thubwa hi ngai to in thutlok na asiamang Diet scholarship a hian kumsang ni som pani tanga kumsang ni som paria chungin zirtir tu pension tole thito te training kal thinang le chungte minga TADA pek chwa thinnia an chiat ani wangin thubwa hi zia alu ani by election tan ZPM zono te in buat sai AMC ward number 19 by election lo tura in buat sai na kalzela ni som pasari tharu kumsang ni somni pali thotani khan ward 19 huam chunga zono te chu ZPM zono headquarters roi tu te swan sai khamakon MHP hola joint meeting an nei pui he joint meeting hi PB la somliana General Secretary in charge frontal ZPM General Headquarters chuan akai shuaya zono headquarters President Arlal Ompui AMC Ward 16 corporator ni bok chuan thu soin tunin than kan ma chon tura hian ZPM official candidate Dr. CML Som tuangi atin ngei theina turin zono member te changkaina kan nei danai nang lawang amai ro chu in lungrual taka kan tho hawa poimu a election kan ma chon towa zono unit chakna pianga ne na kan changjela tunin thana po hian kan candidate hi ZPM symbol ani a ne na kan chan point ZPM ne na ni ti siang uti in ngai tlom takle pathian chi na ne na chakna changai tura thokrim turin zono kal khom te afui ani he huna hian veng sang sanga tangin zono unit som pani an kal khom Sarkar in luling tak kan shon mek ti alang zel MNF chuan thu chwa siamin ni sompali jun kumsang ni somni pali khan Chief Secretary Noya how to sang mi somthum pakhat zette an na chan pual sik soi sakbur ania hemini vekyan MCS senior and junior grade mi somni pariat le junior administrative grade JAG mi sompariate transfer order chwakin ani rual hian MCS super time grade A and B le selection grade mi somni pakhate department omna po sik soi ngal ani bok hetianga trum khata in transfer na satle sik soi na sathia thlenboi khatna ni in sarkar in luling anwaya thoktu te chunga alalna na taka lantir ronmek anni ti lantir to an ngaya poi anti kanram sona tora anthale zungai to na sataka seng tu kan sarkar nei tu berte tia chalngamte rual chunga pulal du ama kai shwai sarkar in tun ma la thengai lo na sataka trum khata kanram mi za omrual te athe thangkwal dan hi adem om tak zita
na thok tak tora an zeizia zira insun kwal meile an senior dana zira an thutna tor mun om in siam rim satlia anilovin thil ti thei an ni nan na takalantir pa a an du sak zong te vo na hun rim chang langsar tak an lantira kan ngai MNF chuan an ti MNF thu chwa chuan an na tho konga senior jok te thutna mun tora ngaya ani lo jok thut tir tele voile khata officer rual zadon che tir huk an ni hian kan ram tan thil tha a her chwa puirin omlawa duda taka chin phar an ni na hian kan officer rual za tak tele an chung le khateri ru na satakin liamin arin oma sarkar kal to ala thengai lo thil thar lo thleng zel hi kalphung thar choni mela kalphung chemi lal ngai lo an lalana an lala kha ti nem nge tu zelania kan ngai an ti a hetiang kalphung hi thleng non to lo se an du ti an soye MLA JJ an Enfia nimin jing ni sompariat tharuk kumsang ni somni pali thole ni khan south tui puibial to MLA JJ lal pek lua chuan na thial khochunga sarkar department te malak na sang amuna to in a Enfia JJ hian na thial DCP sapan na kong siam thara tuiluan kor siam dan tur te bol hlo pai lei lok na munte electric venga korpui siam ngai le PhD in ral lang tlanga tuida kholna an siam mek te amuna atlo chuminua JJ lal pek loi hi na thiala MLA office a thuin chomalama khopona tanga ama dordu tu titan hun honani a chanulama na thial khopui chunga ama dordu tu titan hun hon ani thung nagapol sang in dan lawa lo lut Myanmar mi thonkir andu Manipur le Nagalena naga pol sang te chuan India ram chunga dan lova ron lut Myanmar khwale tuite chu anram lama thonkir le ni se andu ti antar langa naga tlom ngai pol te hian Union Home Minister Amit Shah hena memorandum the lutin heng Myanmar mi te hi anram lama thon le turin an ngen memorandum the lu to naga pol sang te chu United Naga Council UNC Naga Women's Union NWU All Naga Student Association Manipur Ansam le Naga People's Movement for Human Rights NPMHR te anni naga tom ngai pol te hian Myanmar atanga dan lowaron lot mi sanga zali somnga pasri chuan tangkhul naga khopariata umhun khwar mekin helaya chengsa ai nan tam to jok ti an soi khotlang do lo thil ti tu te shem turin dan keng ko tu anom lova helai namzia rang le chin dan phungchu ramdang namzia in aron pol dal to ani ti memorandum a chuan an tar langa ralte te chu omna sonring an ni wangin an che dan thli thlai a har thole Myanmar din mun po azia omle tak wangin him taka an ramlama thonlet le turin an du thu memorandum a hian an tar lang Myanmar atanga ralte chungchang ba ka hian pol sang te chuan naga omna hmuna changa Assam Rifles no kir turin sarkar lai pui chu an ngen buka kumsanga zakwa somkwa pasaria indo naga ceasefire agreement ziak ma se tu naya sipai che na tamle to wangin sarkar lai pui chu hlom lian tham a thleng dona asiani lo chuan a sipai tela chuak turin an ngen ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an war cabinet achiat Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan member paruk omna war cabinet achiata war cabinet heni kum October thla a Gaza Strip a Hamas ne na anin do nuwa andin ni in member te hi portfolio shan ro pek an ni lo thung war cabinet a hian Prime Minister Defense Minister Yoav Gallant le Strategic Affairs Minister Ron DeMartin Antela ani ho baka in do nuwa tangrua sarkar zom to Israel Resilience Party try to Benny Gantz le Gadi Asian kot baka Religious Party sas ho to area de rite so observer angin anombok masi Gantz hian Hamas ne na indona zo nuwa Gaza Strip rorel to tur chungchanga ruwa manna asiam te puang turin Prime Minister Netanyahu hi aphuta ahun tiam chunga ruwa manna asiam apuan lo wangin war cabinet member ni na tanga bangin arwal hian Asian kot po bang ve ngala tangrual sarkar an thlop na po an hnuk dok zuibok war cabinet atanga gansa aban nuwa Netanyahu ka ishwai far right sarkar til party dangte swan war cabinet hi siam thaturin an nor zuina salhia Finance Minister Bezalel Smotrich le National Security Minister Ben Gvir tingei po in tel turin an photani masi Netanyahu chuan war cabinet member turte hi ruat chalawin achiat ta zoka Gaza Strip a indona chungchang po member claim zokin Defense Minister le Strategic Affairs Minister tenen an ngai to ho to zok don ni inalang indo chol chungchanga cabinet member tilung rual lo Israel sipaiten Gaza Strip a
chomdol na thonlu ani theinan kho en lai jing daria ta tanga zandar sari thleng in do chol leilok tactical post an nei thin tur thua soi chuan Israel cabinet member zinga innial na achok chuaka tactical post ne hin ka hayani lawa civil mi te chomdol na phurlo ni theina turin chhun lama Israel sipai ti han Gaza an be na chu an chol leilok thin don ani Israel minister Chen Khatchuan sipai te thutlok na siam hi do lovin na takin an soi sel ngala national security minister Itamir Ben Gvir chuan he thutlok na siam to hi miswal le mi a takani ati finance minister Bezalel Smotrich point indo na a an hlotlin na tor ati chedon ni ina soibok nuclear ral thuam ta na sum seng nem US ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN chuan khovel ram pakwa nuclear ral thuam nei zinga United States so ral thuam nuclear tana sum seng hnem berani ti antar lang nuclear ral thuam nei ram pakwa te hian kumsang ni somni pathum chung khan nuclear ral thuam tana an sum sen bel khom chu USD tluk le ding on somkwa pakhat point pali ani a second tin USD sang ni zaria somkwa priat sengang zelani a hengram zinga hian US to sum seng hnember ni in USD tlukle dingon somnga pakhat point panga chuang zetan senga he hiram dang zong sum sen bel khomai poina tamzo kani China chu pani nani in USD tlukle dingon som pakhat point pariat an senga USD tlukle ding on pariat point pathum mang tu Russia chu pathum na anombok Stockholm International Peace Research Institute SIPRI chuan thuchwa danga nuclear ral thuama in tlan siak na chuan zwal lama pan mek ti antar lang ve boka sipri chuan sha thei china khovel puma nuclear warhead man mai thei sangni za to ti tar langin hengzinga tamjok chu USMO Russia mota ni ti asoya sipri director Dan Smith chuan wani thak takin kumtin nuclear warhead man thei hi apungzelani ati khovel nuclear ral thuam zong zinga za asom kwa chu USMO Russia tai moni ti sibri chuan atar lang boka Asia ram pathum India Pakistan le North Korea ti chuan ballistic missile manga nuclear kap chuak thei turin ma an lameka United States Russia France UK le China roin anti thei to thung ani ZPM Chalain MNF party zonan zot Insawifiah turin anti ZPM Chalai chuan thuchu asiamin Aizol Municipal Corporation na rural mek MNF party in Aizol khopui ti mason na tur sum mason na tur na aya party in bulna le anma ni ham thatna ta na anman chungchanga anma ni thlangtling tu mi puite ma a anin Insawifiah ngam donem ti in zonan zot ZPM Chalai chuan MNF party hi anin Insawifiah ngam lawani chuan AMC general election lo om turle by election lo om tura te MNF tan mi puifia na paltlang a harsale tura an ngai ZPM Chalai chuan kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chunga property tax link khoma tanga vaibel chekhat point pakwa panga zit mai aman na shiat lawa omte hi mi puite thamlo na lian taka kan ngaya mason na tole khwale tui thari rupu chunga mi puiten chha pek anrem ti emem laya aman na shiat lawa chha pek king khome ti zat alwang ralle sero alung chha thla kan ti le ni anti ZPM Thalai chuan bollo halral na khol cheng vaibel chani point pasari paliman darkar somni pali chunga bollo ton som halral thei turangai ton khatpo halral theilote anu reilote a man lawa da trolle mai ni le si te hi MNF sarkar Wanglaya police mozaman tole ekin kal thei angmaya sumsiam na an ngaya AMC a MNF in thunei na anchan kumsang ni somni pakhata tanga kumsang ni somni pali chunga an party mi le sate vulna tan cheng vaibel che somthum point pakwa pani chuang manna khopuiti mason na turpo ni lo party in vulna tan na te naw an siam chopte po hi thunei na man sol na lian taka kan ngai ni antibok mi puiril ro ain thak mek nia soin ZPM Thalai chuan Mizoram khopui berzo fa te Jerusalem Aizol khopuin ma son ve theina tura ruwa manna omte kumthum chunga mumang angmaya thamra le tamai he poi kanti a khopui mangai to dik thlang chuak turin mi puiril ro ain siam mek ani ti anchate ro in lomum kanti he ni anti Vațhuampui Vcp Assam Rifles in Manantum Vațhuampui join NGOs press release June ni sompariat kumsang ni somni pali Tuesday Vațhuampui join NGO 10 diklau taka Vațhuampui Vcp mantum tu te adem June ni som pasari kumsang ni somni pali thochani tlai lamdar level khan parwa a Assam Rifles Major
harsim rap singa hote chuan Bangladesh refugee chungchanga posi lal wan thanga Vațhuampui Vcp chumuin anin thatakin alo dong song me ni som pakwa kumsang ni somni pali pathian nia refugee lo lut tharte video cover chungchanga Vcp chungenin ange nangin video cover po siamani Assam Rifles te hianan ti turan ti zo nuwa ho venghal mai turanga yan ni lain video cover chu ti thale turin Vcp angen le a hei Vcp chuan du lovin tongka moi lo le musit taka tong khomin mantumin a phone te pon lak saka amai ro chu Vcp hian theitop chwa ve in phone chu chu sak vele boka hethil thlang chungchanga hian Vațhuampui joy NGOs te chuan emergency meeting ko ngalin Assam Rifles and them thule meeting chuan hetiang hian resolution asiamani pakhatna posilal wan thanga Vațhuampui Vcp musitak le diklo taka mantum to Assam Rifles te hi join NGO te chuan kandem takzeta hethil thenga mo photo major harsim rap sing hi thunei to te narang theng bera suspend turin kan ngen panina hethil theng hi Vcp musit na mai ni lovin Vațhuampui khwa musit na Vațhuampui join NGO chuan angaya kanuna Bangladesh refugee te hi theitop choi na lo boy pui to china tun thleng hian theitop chwa pui mek boka tunwa hetiang thili thlengnon to lo se Vațhuampui join NGO te chuan an du ani Pilal nun siami MHEP Vațhuampui branch president Lalro chana president Yang Lai Association Vațhuampui branch Ke sang thara president Yang Mizo Association Vațhuampui Zirnun moi president Lai Women Association Vațhuampui branch te ming sai na omani khati zong kha tun chumata na kanun ti swale the te chuni e